گرامی و محترم نمایندگان وسایتی اخبار عمان، پیش از همه میخواستم از نام رهبریت وزارت کشاورزی و کارمندان ساحه به شما نمایندگان وسایتی اخبار عمان برای انعکاس افکتیوانه فعالیت کشاورزان جمهوری و دهقانان و زحمتکشان ساحه میnnadاری بیان نماییم. زیرا انعکاس بی‌غرضانه وضعیت برای معین نمودن دستاورد و کمبودی‌های ساحه مساعدت نموده برای نایل شدن نتیجه خوب تأثیر می‌رساند. اندیشیدن تدبیرهای سودمند با آن مساعدت نمود که در نیم ساله یکم سال 2022 موافق معلومات‌های آماری در همه شکل‌های خواجگی‌داری جمهوری حجم عمومی محصولات کشاورزی 13 میلیارد و 43 میلیون و 8 هزار سومانی برابر گردیده نسبت به همین دوره سال گذشته با نرخ‌های مقایسوی 7.2% زیاد میباشد. از آن جمله محصولات رستنی پروری 8 میلیارد و 545 میلیون و 4 هزار سومانی را تشکیل داده 6% و چارو پروری 4 میلیارد و 498 میلیون و 4 هزار سومانی یا 9.8% افزوده است. در نیم ساله یکم سال 2022 در همه شکل‌های خواجگی‌داری جمهوری در سمت رستنی پروری استحصال غله‌دانه 688.1 هزار تن را تشکیل داده نسبت به ماه‌های ینور یونی سال 2021 5.9%، کارتوشکا 262.5 هزار تن 2.4%، سبزوار 1,031.2 هزار تن 3.5%، پالزی 283.7 هزار تن 7.6%، میوه 116.3 هزار تن 12.1% و انگور 2.4 هزار تن را تشکیل داده 11.2% زیاد شده است. در ساحه چاروپروری باشد در همه شکل‌های خواجگی‌داری در ماه‌های ینور یونی سال 2022 حجم استحصال گوشت چاروا و پرنده با 93.9 هزار تن برابر گردیده نسبت به همین دوره سال گذشته 5.8 هزار تن یا 6.5% زیاد شده است. جمیله حسینова گزیده ایسر محترم وزیر، سوال من در رابطه با سوال همکارم و پاسخ قبلی شما. خب در مورد دورنما صحبت کردیم، در مورد سپارش‌های دولتی صحبت کردیم. آیا خوب نیست که همین کالخوز و سوخوزا را تجدید کردیم با دستور و با توصیه مثلا اینستیتوت‌های بین‌المللی و در 15 سال اخیر دیدیم که چی شد؟ دهقان ما حرفه‌ای کرده نتونستیم. امروز با نظرداشت اون وضعی که در جهان است سر از تحریم‌های سیاسی، اقتصادی، اوضاع منطقه و عموما خود بازار ما و بازم محترم معاون وزیر گفتن که دهقان ما می‌بیند بازار اون کشت می‌کند، سپارش دولتی گاز در پس کی باید کند؟ آیا خوب نیست که کالخوزا را لااقل در منطقه ها یک تا دو تا را احیا کنیم؟ دو سه تا مانده است. یکی در اسفره ما داریم، یکی در کنیبو داریم. اینا را ما دیدیم میدونیم. به نظر شما آیا خوب نیست کالخوزا را لااقل یک تایی در ولایت ها برقرار کنیم به خاطر سپارش های دولتی؟ اگر ها چگونه و اگر نه چرا؟ و سوال دوم، امروز که در مورد ذخیره 2 ساله بسیار صحبت میکنند و دستور سرور کشور هم هست، من بسیار میخواستم شما از تجربه خودتان به ما نقل کنید که شما چگونه ذخیره 2 ساله میکنید، در کجا و چی رو؟ مسئله کالخوز سرخوزی که بودن سالی اگر 98 تا 97 تا 2000 اگر یاد داشته باش همش مخلص شده بودن تمام شده بودن، قرضدار شدن میلیون. برای مجبور شدم که حکومت که اینا تجدید دیان و به خواجگی دهقانی تشکیل شده بود و حوض در جمهوری 193 هزار خواجگی دهقانی کار فعالیت میکنند. دیگر مثلا ذخیره 2 ساله طبق
якум савоб арозӣ ҳастед шумо? дар мавриди калхоза ман бисёр мехостам ки бештар мегуфтед ки оё имкон ҳаст ки лоақал дар ҳар як вилоят як калхоза бартарор кунед барои гоз запас, гоз резерв. худи ҳамин калхозаро барқарор карданаш ине ки мешавад кооперативҳо ассотсиатсияҳо ташкил кардан. ин масъала қати корҳо рафта ҳастан, ассотсиатсияҳо ҳастан, кооперативҳое ки кор карда истоданд. Инам биям камтар кластеризация мезгари оҳиста то соли шила қарор ҳукумат қабул шудагия то соли шилума оҳиста мо ба кластеризасияи маҳсулотҳои кишоварзӣ мезгарем. дар ин сам мустақбили шумо мешавад колхоз нею шакли нави хоҷагидорӣ мешавад шакли нави хоҷагидорӣ дар қарор ҳукуматӣ барои кадестан директор институти иқтисоди ман академик директор дар ҳамин кластеркунӣ кор Саломат. масъалаи захираи дусолае ки мегӯем ҳозир вазъи ҷаҳониро медонед ва хуб мешуд ки дусола захира дошта будем. Хусусан мо лубёгиҳо, биринҷ ҳама инои мо дар як банкҳои махсус зарур нест ки 10 кило бошад, 10 килограмм 3 кило 5 кило маҳкам карда мемонад. лубёгиҳо, биринҷ, мош, наск ҳаст хунава. баъд беғарз аз ин вақте ки мо мегӯем қаладунагиҳо дигар чизое ки мана помидору бодринги чӣ инам банкҳо ба маҳкам мекунем, модарам мо ба маҳкам мекунад, ҳамаи фарзандош ба тақсим мекунад. мо 5 касем хонака, як кас ҳам модари ман ҳамаша ташкил карда, ҳамаи мо тақсим карда чӣ мекунад. ва дигар чи равғану дигар чизое ки вайрона мешавад метавонед нигоҳ доштан то муҳлати муайяна. ва дар ин масъала маълум мебахшед донишгоҳи аграрии Тоҷикистон як чанд маротиба чия захира карда мешавад, дар телевизион суҳбатҳо гузаронда буданд. вобаста ба муҳтарам вазир амасола бахши хабар дар телевизиони ҷаҳоннамо самти кишоварзиро ман бештар пайгирӣ мекунам, аммо дар ҳамин 6 моҳи соли ҷорӣ мо чанд маротиба мисол ба идораи иттилоотӣ муроҷиат ҳам кардем. умуман ҳамин тавсияи мутахассисонро мо натунистем гирифта. буд дар барномаҳои таҳлилӣ вақте ки мактуб мекунанд, онҳо мактуб аз мо аз бахши хабар ахбор, шумо медонед ки бахши ахбор ҳамин аст ки ҳамин сар омадем фармоиш додан ҳамин рӯз бояд ки то эфира мо тайёр кунем, аммо нест. мо чандборам илтимос телефон мекунем то соати 2-3 умуман мегӯяд нест мутахассисои мо ё ки бошад мутахассисам ки бошад моҳоҷи занг мезанем, дига ҳамкас занг намезанад. ҳамин эродо мо ҳамин сол мекунам 6 моҳада ман ягон тавсияи мутахассис дар ахбор натунистам додан. баъдан дар сайтатон бештари хабарҳо ҳамин аз идораи иттилоотитон дигар ягон нафар дигар ҳаст ки мисол ҳамин чизро назорат мекунад, мехонад, вале ки бениҳоят хатоиҳо бисёр меравад дар факт, дар додани анамо техника мошиновотҳои мекунӣ ки дар соҳаи кишоварзӣ воридот мегардад. дар 1 моҳам ҳамон чиз аст, дар 4 моҳам ҳамон чиз аст, аммо дар 4 моҳам мисол воридот шудааст, но баъзи техникаи мошиновоти кишоварзӣ ҳамон гунае ки чиқад ки мисол 70% барои кишт омодаанд, ҳамон хел мемонад дар 4 моҳам. то чӣ лӯзум масъала телефона мегиред, ҳама ҳамкорӣ мекунед масъала. این حقانیت است چون که اگر ساحه تندرستی دیگر ساحه اکادمی علم جمهوری تاجیکستان ما هر قدم احساس کنیم که در کدام سمت پیشروی شده است. کشور ما کشور اگراری میباشد تا به امروز ما آید کدام تخمی و سطح اون مثال در اقلیم تاجیکستان که گرما میباشد چند قدر حاصل میگیرد ما تا به امروز یگان معلومات یا آید همون نمونه چیزی ندیدیم یا که آید کشاورزی که با چه خیلی گفتم یکی از سمت‌های افضلیت که سیاست حکومت کشور مخصوصا پیشوای معظم ملت داهی تاجیکان جناب محترم رحمان این امنیت عضوخواری میباشه که در همین سمت ما نه آید چهارم میدونیم که کدام ذاتای خوشزاد کرده شد و شماره اون با چند قدر رسانده شد آید نه قطاس میدونیم نه آید ماهیایی که مثلا ممکن است که سلکت یگان نمو چیز باشد ما این چیز یگان چی ندیدیم تا به همین روز کلی همه همکاران ما ریزان که همین چیزا ما ندیدیم که خدمت همین اکادمی چی است
این چیزه. چون که یکی از بعضی اساسیه که در ساحه کشاورزی است این دانشگاه اگراری تاجیکستان می‌باشد با بعضی بسیار مقتدری مادی تکنیکی است که رهبریت همین مؤسسه یک از بهترین مؤسسه‌های تعلیمی نیز در جمهوری به حساب می‌رود. باید این مؤسسه با همکاری کرده این چیزا باید که دسترسی عامه می‌کرد. دیگر مسئله اویدی برآمد پیشوای معظم ملت در ناحیه دنقره روزهای 17 و 18 بود. محترم وزیر کشاورزی سیاست اگراری کشور رو شما میبرید. من در یک ناحیه ایستار که من موافق معلومات عمری تنها کشتی تکراری زیاده کمی بیشتر ممکن تا به امروز بیش از 50% شده باشد. حالا که علاقه چه میگن گرما علاقه عینیم گذشت تا به امروز. من در منطقه جماعت اوریون که منطقه کانی نمک است عموما قریب که کشتی گردون شدگی نیست است. هر یک مسافه بین پخته تو از 10 تا 12 متر یا پخته شده است. هیچ خیلی سیاست میشده است که در اونجا درجه کشتی گردون شدگی نیست. همگی آب در مسافه 15 یا که 500 600 متر آبی روانی همین دریای سیروبی کفرنیان رفته ایستاده است. چون این شرایط در منطقه اسنبوی است هزارها هزار گکتار زمین از کش بیرون ماندگی است. یگان سیستم ایریگاسیونی یا تامینات آب وجود قریب که ندارد و چون این مسئله در منطقه گاگارین و کرسی ناحیه شهرتوز و ناصر خسروی ولایت ختلون به نظر میرسد. در سال گذشته همه آبانباری که در سرفاز دویم بود مساحت همگی 250 گکتار بود. امروز 800 گکتار شد. شما آید این سیاست گپ زنید که 800 گکتار علاقه زمینی کش به باطلاق‌زار شد بخشلاق‌ها و بخشلاق علاقه هجوم کرده آمد. چی باید کرد که پیش راه این چیزا گرفته شود؟ 800 گکتار علاقه زیر باطلاق مون زیر آب مون کی پیش اینا میگیره؟ این مردم وقتی که با متخصصای و چیز میکنه میگه این وظیفه اگنتی ملیرات و خواجگی و این سیاست سیستم اگراری جمهوری تاجیکستان و وزارت کشاورزی میبرد. با پیشنهاد شما باید حتما این چیز پیشگیری کرده شود سیستم باطلاق شوی و تامینات آب در منطقه بهتر کرده شود. در منطقه گاگارین عموما پخته نیست. خطای آبگذر ویران شدگیان مردم کسی نمیدونه که بگذار بود همونجا که وقتی که میرید هزارها هزار منزلی ویرانه است که مردم فرار کرده است. از چی؟ از بیابی. کی باید به این چیزا جواب گرد؟ و ما فقط آید دستاورد نگوییم آید اون چیزی گوییم که همین پیش این چی خیلی گرفته شود که آینده مردم تامین شود. مثلا یکم آید اکادمی علم کشاورزی سخنه به مسئولان میتیم مسئولان رای منامت مطبوعاتی ما تمام فعالیتی اکادمی علم کشاورزی و پژوهش‌های آنها رو استاد من هم قدرک معلومات داشت بگه در همین نشست من شرح دادن نمیتونیم لیکن اگر سوال مشخص شود ما شرح میدیم که ما در سال فقط 2016 نمیسال 6 ماه سال جاری ده ما با معلومات شما برسونیم که ما 4 نوی زراعت‌ها را با کمیسیون دولتی سپردیم. 3 نوی زراعت‌ها را نوعیت بندی کردیم. خب گوی ذاتی علوی تشکیلی تاجیکی را با کمیسیون دولتی سپردیم. خب گوسفندی ماهی پشمی در روزی با کمیسیون دولتی سپرده شد و آن قبول گردید. همزمان تیپی زنبوری اصل تاجیکی با کمیسیون دولتی سپرده شد و آن قبول گردید. یعنی که در 6 ماه ما 2 زوتو یا تیپی زنبور سپردیم و همزمان 2 نوی زراعت‌های ما منتخب گردید قحطه و غله و 1 نوی انگور منتخب گردید. در کمیسیون دولتی نوسنجی ما 51 نوی زراعت‌های غله‌دانگی و زراعت‌های تکنیکی قرار دارد. ما میتونیم شما را دسترس کنیم برسونیم بتیم. همزمان با معلومات شما میرسونیم که ما در سال 16 اینجا فعالیت داریم. در سال 16 ما 2 نوی گندم، 3 نوی تخته میان نخ، 1 نوی جورمکه حاصلات، 1 پلنفورسی سرحاصل. یعنی در سال 16 7 نو سپردیم مهیا بندی کردیم. در سال 17 نوی گندم قهربا، تخته میان نخ مهنت، تخته میان نخ 18 و افتوپرات نورافشان یونشقه، یعنی 7 تا اینجا منتخب شدگی کار کرده در 3 سال.
соли 18-11 нав минтақа буд карда шудагия, хоб соли 19 5 нав, соли 26 нав ва соли 21 12 нав спордем ба комиссия, соли 22 гуфтем 3 нав. яъне ки дар маҷмӯъ метавонед мо дастрас кунед, ҳамзамон агар шумо фаъолияти густурдаи моро шинос шудан хоҳед, ҳамасола мо ҳисоботи дар ҳаҷми як 500 саҳифа ҳисоботи муассисаҳои илмии академия мешавад ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба вазорати рушди иқтисод, ба вазорати кишоварзӣ, ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ, ба шӯрои ҳамоҳангсозӣ пешниҳод мешавад ва агар шумо дар ҷаласаи охурии олимону зиёён соли 20 дар бо иштироки ҷаноби олӣ агар ширкат варзида бошед, дар онҷа ҳам нақши академияи илмҳои кишоварзиро ҷаноби олӣ бисёр мусбиҳ арзёбӣ намуд ва бисёр будааст. вақте ки мо китоб пешниҳод кардем, дигар чизҳои пешниҳод кардем, онҷа баҳои баланди олимои моро доданд, гарчанде ки дигар академияҳо ки барҳам хурду мо мондем. мо медонем ки воситаҳои ахбори омма бисёр қайгирона назар мекунанд, локин хоҳиш мекунем ки набошад, агар огаҳ набошед, дар конференсияҳои мо иштирок кунед, дар ҷаласаҳои ҷамъбастии мо иштирок кунед, 6 моҳа, 9 моҳа, 3 моҳа, солона, ҳаҷа бо бархурдор мешед. ира мо дастрас шумо мекунем, мана марҳамат мо метавонем шумода ҳам хатӣ, ҳам шифоӣ мо пешниҳод кунем, локин баҳо гузоштан ба академияи илмҳои кишоварзӣ ҳукумати ҷумҳурӣ баҳо метиҳад ки мо вай кунем. агар ки як ҳамто назар кунед ки мисол ҳамин академия фаъолияти густурда надорад, ин фикр мекунам ки он қадар дуруст ҳам нест. мана инҷа директорои институт шудагиянд, қисми зиёди онҳо докторони илм ҳастанд, академикои соҳа ҳастанд, бисёр барномаҳои давлатие ки пешниҳод мешавад, бисёр имтиёзҳое ки ҳукумат метиҳад ба соҳаи кишоварзӣ, ҳама ин пешниҳодҳои академияи илмҳои кишоварзӣ дар ёригӣ бо вазорати кишоварзӣ ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва дигар мақомотое ки биким дар соҳаи компетенсӣ фаъолият мекунанд, бо дастгирии онҳо аст. ташаккур. агар маъқул бошад, ман ҳамин набошад, марҳамат биёед бо мо иловатан шумода ахборотҳои муфассал метиҳем ки дар соҳаи селексия чорво чӣ коро рафтаистед, бузои сершида чӣ кор кардастем, бузои серпашми тӯшида чӣ кор кардастем, чорвои гӯштида чӣ кор кардастем, зироатҳои селексияи зироатҳои ғалабонаву зироатҳои чида гуфтаистанд ки 62 мавзуда фармоиши 62 мавзуда кор рафтаистед, 8 мавзуи байналмилда кор рафтаистед, 4 мавзуи фонди тадқиқоти президента рафтаистед, ҳамасола патенту чизо ҷорӣ шудааст. агар амалиша гӯем, ман агар 185 000 дар ҷумҳурӣ пахта киш мешавад, 120 000 ҳамин навҳои ватании мо ҳаст киш мешавад. дар ҳисоботи солонаи мо нав ба нав имзои сардорони сарраёсати вилоятҳо қатӣ оварда шудагия. барои ҳамин шинос шудан дар кор. инҷа журналистое ки мо қатӣ кор мекунанд, наврӯшҳои азизло ҳаст, ҳикматло назарзода ҳаст, аз радио заринабону аст, ино аз фаъолияти мо доимо вай метиҳанд, ахборотҳо метиҳанду вай метиҳанд, пайгирӣ мекунанд ки дар инҷа онҷа вай шуд. баъд шумо як чиз дигар бинед, сафарҳое ки ҷаноби олӣ мекунанд, қидаҳои намоишии академия ҳаст, дар хоҷагиҳо, дар хоҷагиҳои деҳқонӣ, дар хоҷагиҳои мисол таҷрибавӣ ҳамин аст. яъне ки биёед аз наздик ҳамин маводое ки ман дар мухтасар гуфтам дар шакли дастрас ма шумода байтем ҳозирашда метавонем ки мана навҳое ки мо сол ба сол кардем шумо омада айно бигиред. Саид Ҳайдар чия до назар дорад? ҳамин чиза дар амал бинанд мехонед чунин, на танҳо дар мана ҳозир гуфтем баъзе навъҳоро. хуб мешуд ки шумо дар оянда ҳамин намояндаҳои васоити ахборро гирифта як чандаша бурда корҳоятон дар саҳру нишон медодед. кор то ба дараҷае расид ки гӯспанд издоки историе ки вай моликияти ин миллат аст, қирғизҳо аз худ карданд, мол мо дузиданд, гирифтан ҳамин чиза бозим карданд. шумо ташвиш накашед, мо илми тоҷик қайгирӣ кардастем. ҳамун замон мо конференсияи байналмилалӣ даъват кардем. агар шумо дар ҳамун конференсияи байналмилалӣ иштирок мекардед, олимони тамоми ҷаҳон исбот карда доданд қирғизҳои моро ки рӯспанди ҳисорӣ яке аз лисои рӯспандҳои тамоми ҷаҳон аст. мо конференсияи байналмилалӣ кардем ва маводорам чоп кардем, агар шумо огаҳ бошед.
حفظ کردن اقلیم‌های شوربادار که دولت پروژه هست گذرانیدن. همین مردکا را دعوت کنیم و اشتراک کنن. بعضی توصیه هم دادن سعید حیدر. اساساً من اما دو تا لایه اینوستیسیونی داریم در همینجا. اساساً در اینجا ما دو لایه اینوستیسیونی داریم که حضور دارن. یکتاش لایه رشد چراداری و چراگو هر سال همه این خبرنگارا جمع کرده سحرا میبرند. همون فهم که کارو شما میبرید توزیرم برده استوده اینا. منم خیلی کارو در کار کردن که خبرنگارا دونن که کی چی کار میکنن. همیشه بهاگذاری سعید حیدر دیگر مسئله کشت تکراری ما در جمهوری امسال در 187,000 گکتار در نظر است. اساساً کشت تکراری 130,000 در ولایت ختلون گذرانده می شود که همگی 83% اجرا شده است. شهر حصار ناحیه رودکی که شما قید کردید در اونجا ما رئیس‌های ناحیه خطی کاربری کردیم که سر وقت اجرا کنند. دیگر مثلا اویدی بودلوقشوی شما گفتید اویدی کانال‌های ایریگاسیونی این مسئله خطی هم وزارت کشاورزی با اگنتی بهداشت زمین و ملیوراسیا ما کار کرده استودیم و من امسال خوشبختانه برنامه دولتی از خودکنی زمین‌های نوی آبیاری شونده و برقرار کنی زمین‌ها و به گردش کشاورزی بیرون مانده در جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است و این مسئله خطی هم اگنتی کاربری کرده استوده است در یک جایگی با وزارت کشاورزی. رغبت وزارت کشاورزی از همکاری با نماینده وسایل اخباری عمومی اظهار میانبری بیان می‌نماید. با همین نشست مطبوعاتی به آخر رسید. اطمینان کامل دارم که در سال جاری همکاری ما در سمت رشد ساحه کشاورزی انعکاس در سال‌ها باز هم بیشتر می‌کنیم. تشکر.